Cumudul dah ke selam. Kan long kemno serai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Lo ayap tu meh. Memtip isu na. Iding buon pak cakah sana mah. Atrai di pentip nai kibriyo syasar. Kibriyo le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Hadim lasa priangi khubor halo kejungan Pyndem jong weu dokot jong sengking atir nyotrep National Liberation Council ka office jong ka Director General of Police Meghalaya. Hakar penyotuk rempang arajar apu hunriu kelapentip ba unu dokot ke HLC mela Pyndem ude platip kerteng. Kumu Samuel Wahlang Pahsyntiew ya ubaju kot sin kumu Samuel Wahlang nagashnong umpok win Maulasnai Ribhoi District. Kakumu kerwa belapa the Assistant Inspector General of Police A Meghalaya la pentip bu Samuel Wahlang Pahsyntiew ulai ban Pyndem Hakmat Superintendent of Police jong Eastern West Khasi Hills District hakar pusantrik urempang arajar apun riu haringkat kajing sendalang Kiba hingga sem kinoi lam shnong bat kihe pulit officer. Ki plik la pentip bu Samuel Wahlang Pahsyntiew ude blasha suba bu ude badan keti hakajing penbethe ya ubom IED hajan ka syndicate Boston kebadan hajan temator harijan koloni yang maulong Shillong haka khandai tuk leber arajar apusau barhaki wegi kejat kam haki kindiat senam beladap. Ukurwa ola pentip bahaga jing tokid Samuel Wahlang Pahsyntiew ulai thu ba mu berkat tuk ani kedekot keseng HLC kiberi dengan syagri Bangladesh la persyang ban pengap ikisam lalut ban rungkum kedekot haka ni keseng blasha khen bian haki ni arsnam blalek no. Dag ba pensyong nongrim na kiwe pat kijing tip kibabanya. Jaga kes la register haki kendon ba per hapok ke BNS bar Arngut kedekot kibla suba ba kidei badan keti hak ba pendrung dekot thamai. Bat kibadan ketiban bu ya ubom IED hayo Umsning haga kat atik urusau arajar apusan. Ya ubalaban Pahsyntiew no klasya kem na Umsning. Kajing tokit ki pulit persya ya ki Arngut kadang ya cakmat. Hey, up, ruko. Shwaba finshet da kajuk shi kajuk ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamariang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, Pyndem pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpiang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamariang rukan ktasyo.